Ki khubor ka bate si TV. Pindon kam da ka Mahindra Powerwall India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kan long ka khubor ka papen sngotenat hadu kata-kata ya kiriu eat football ka jela Meghalaya but khamtam ya karinti sports social and cultural club ka dorpar sinong Yoshalong ka bahap hapo ka ilaka Ladlingkot East Khasi Hills district ka balala bansay ya ki arngot kiranggele kai football ki bakansai. Kini ki arngot kiranggele kai football ki dei ki bala tip kerteng kum Ronnie Wilson Karbudan ubala arpu Arsenal karta ubale kai naga Goa Football Club but Ricky John Shabong ubala arpu Arsenal karta ubayele kai naga Punjab Football Club. Kini ki arngot kinyo alat ban mi madan ha ka lempung yele ka jong ka Indian Super League 2025-2026 ha kini ka samoy yele kai ka Bansalong. Ricky John Shabong udeiru urang yele kai ubalayo ban mikmat ya kari India kabalapoy siya ka quarter final jong ka lempung yele kai under 16 ha ka AFC Cup Championship kabalalong ha kari Malaysia hausnam arajar khatpra kadba uroni udei urang yele kai jong ka Shillong Lajong Football Club syaba unlet peniso yala di bat ka Goa Football Club. Yakini ki arngot ki khun samla Karinti Sports Social and Cultural Club bat ka dorbar sinong Yoshalong ha ka arpenyo trek ujeliu araja rapsan kilapen ko burom yakini ki samla kum ka jingket bok kerwiang ha ka bala sakilang da u Emily kasora uba given Emily ubala long kumukongsan u CEM ka ki HDC uba Shembor lang Renja u Sirdar jong ka ilaka Ladlingkot uba Alanson Shabong uba ringkat lang Lindem rangba sinong dong Yoshalong kinongket kam Karinti Sports Social and Cultural Club bat kiwe-kiwe. Bersama Ricky, bersama Ronnie. Banyak menyelakkan haki klub jong ka ISL. Kadai ke Jiminat ke jing Hitam ke Bahadu kata-kata. Bangan bun ketien nak bantai jongki. Masau ngam dan renyeng. Kat ke Jiminat ke jongki banpoi suduk ni ke kerdan ke menyelakkan. Dai kan dia king ka bangawang. Bah kawai na pedang ka bangla krenteng da ka borom lang ri MLA. Bagi nong mikmat kim dan kerdan kedan ke lengkor bankin. Kan dia king ka kerdan ka bagi dikon samla kile. Ka jing minat ke jongki. Ka dia king ka kerdan. Ka banga saudai man ong ma. Bangam sudon hok ban bun ketien. Na ka benda ke jongki. Ngam sudon hok man batai ke ai ka bagi dia benle. Watang man yo ilaka na ka ilaka lai lengkot. Mana ka ni? Taka boborom ya ka sport club ka pelong naga taban jit itu kepelia kidan nganget dak pongot ndreki yo ban sajit tang kumbakat prangut kolong ka watang menrung menyelakai haki ilkalai lekot kat no tam le ba pinyo menyelakai haki club jok ISL hari tanggan ni ka kedien ka bang kwak ban penpa ini ki kun samla arngut kalau meneng leng jonga ka jindawai pakerpang ngala de banbu nam tajong pi banangai ba lemba ke jing duai ke ba phiru phibu lemba ke jiminat ke jong phi pinten shan hakane ka ayom la ka ka pamenta ya ke jing sokomen ke ba sikat dei adin mangayo ya ke phone call nagaliang jong president banagaliang ke jong ki kum ka club ki don ya ke ni ka jingang nut ban ping ku burom ya ke ni ki arnut ki khun samla nagaliang ke jong aru kum nomi khmat kat no ngadap da ke jing so sarong bakini ki arnu ki khun samla ki badai nagadong ka thain ke jongi inyo bane khun ha ka ISL bat kum nomi khmat jong sora constituency maso komen sika dei ba laingut ki khun samla kata nagaliang jing samla Ricky John Shabong samla Ronnie Wilson Karbudan bat kumju samla Ivan Doling Baya khun nak ke Kerala FC kini ki laingut ki khun samla la poi bari khun ha ka ISL kenagaliang ke jonga nga menjur bar ka jo opor la idei da sisa ben pin ku burom yakini ki khun samla banagaliang ke jonga kanu ngadlong
Ubreu pasok kemen siga deye ban yos ngoru bakini ki dei ke produk jong ka Rinki Sports Club. Bangason ay kublay kerpangru ya iba Island Sing Shabong kumrapen pau nagaliang chingini ki kon samla ibra donru ya ka benta ka bakra ban pelsyang ban kentiu yakini ki kon samla bra angut nadu ki por ki pakidang red ban haju por hadu menta ki apoi syaka kedan mani kon pak ISL. Nilai yosngo ya ka jingkren nagaliang jugini ki kun samla. Ni sautu bani kun ha ka ISL. Ni sautu kamdei ka kam ka basuk. Kadei ka jingtrei minot ka jongki. Ka jing tibet ka jongki ka bakila pendon kam hop shisai ka sap ka pong ka boblei la ai haki. Ka jing pelai jingmut ka jongki. Baraju upor kumgi kun samla. Gidon shisai ka takatong. Banagaliang gajonga nga sim ngene galat ban ai ki jingket bok ke duang banang yai penan kam hok ya kata ka sap ka phong ka boblei la ai happy banati kana balingba ka jordan ka jong blei nga jorong nagaliang gajong ki penang la ban ki shapran ha kata ka thong ka ba phi kum ki kon samla bro ngun phi don Jingsko jonga ngau kemen sidai hadin banga neka artisan mengadap mengaile neka Shillong lejong next ka alik dan menta kan neka season ka banwan teng layo ka offer nang tina po na goa te ngan ngalas sngo gumba keke baro de ku jong blai bra mshimino nga deng jing ge jing alin ti jonga jing kam leka jonga sngo bahkan ki baro kedik nyat bana jerong ni marba hadin kacingan ti jonga menikong sedang men saang sai por ngadang sedang men minasnong ngapoi sasai hadin apo asai nang tu ngami apoi berkalang sning por ngadang kai bilang sning to SPL andap nang tu pan tingi poi ben kai tu ka Meglia Santosh Trophy kata bunyi poi shadow ka final nadep nang tu ngayo perbanyak keren Sir Bobby wede baka beningin leka ya kasken National League ya bakal jong dan nadep nang tu pan ngina qualify sa League nadep nang tu ngisa leka ni season baka lajong ka League Itu ada kecil soy ke bawah official berkawan kilo kilo. Cingasay batnga klan official dari keempat announcement ta kinsa announce pa kini kasing bansawan Kono Philip Hash po. Klub. Batka mentate kiyong kini nubanay banwan pada kiyong dan ke cing kulmar nang tay ke FFA ya kesafun maki nyap su ready ben Itu enggak jadi berka scoring position di position bersih. kapusen jonga te lekai defend Yo, jangan pan score. kane alik bladep ngayo bantep alik juru drone kop tu bladep menta ang kamu kia profesional bagat kaite ng atep saw sendo asa defender nga yele kai sel na du arcar arpu ngadon bat ka mohon bakan yele na kepencap arca pulai pusau along arsne mental le kai na ka penjap jabasi kecing pen kre te nengkong la ready mentahi ngalade nasionong sha te da poisti te ngimut kecing pen kre kala khambiang susu na marngin ya download ki player na du ki pareng na du ki player dia baro ki brang san thmai tengin sedang try siki kap tarik handru tarik instang Punjab yang tu insalit precision ish krisi katno ngas ngau sarong namar ba ngikwa hi kum nakasnong la chong ta nakacu kadong kata kalong ngikwa benya kiu ta benyu isu player te mental ba ka chingwan chong Ronnie Wilson te kan nang kasnong chongi kan nang itu ki breu ken nang itu susu bat ki khna kamtami khna kin yu i kin kata kanuksa ka ba namar lami arngut ndai su tang marwe kane bro khot te kade cing yalam chung ublai hi harangkat ke cing tre stom he namar kiladon ki coach wala kim pat bit pat biang na po snong kumba laya ong mene ba islet ba ban star majau namar ke cing tre stom chung ki harangkat ke cing tre stom chung i kum uplea klem pen leno eju te tang kita hi
Te kecik ha baya keren sepang kepencap kan salong kawai ke tim namar kecik penkiwi kena rit haba pi le UI baru benta nadu ki junior yu under 10 under 12 kilabun ba nu kasi ruang te kilabun ba te ngakarmen ba nginang yambi susu napo na ri kasi jungi ki pelia ban yo ele kai lempung aisel ngatrai yamenta ite bala long official bala kamtip manga uroni halen nong tudu redeem talang ai bandoling bat Samuel Kenshi badon bat nga kita hibala long official bala antip dari kiwe tengam natib ba ban ya keren ya kata mensua pim dayu itan ga cingkiu ka lebol ane ha rikasigen mentapat imat kanang mikis nem kan mengipor ninang yo kita ki coach ki bala bit ki bala pas kita ki license ki bi license artar kecing biang kini kitir karu kompen praktis te nakata daw kala ka lebol apo ari kasi cungi kala kamkiu datang kacing tristom ni kaban salam kamatpat yang ikum upelia nga kamyo ele ka national show nga akut apo under 20 arcar ar power fui swa pangan san mon bakan hen kato namar banga claim yo present swa pangan long champion batu mon bakan claim yo present show ya kari sule ka bitang na mon bakan din to arca pulai nga san pat bat ka Punjab FC. Itu kadang-kadang international tour ni kalian klub. Sikiwi perkiri. Oh, kan sadon mentau na benyo kata di Chris in sele berisi sam Chris. Na Punjab FC. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs. This is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.